zapalilo. Korona. Korona, ajmo na ne. Ima vjetra, Čekaj, ima već. a? Ovo je stvarno neko zapalio nešto. Vidiš? A neki miris je čudno, mislim da je ovo vlog. Ovo je zapalio neko druže, nekakvi... Čumur. Čumur, kako je to grdna riječ, jel da? Neko ti kaže čumure, jel? Isto kada te povrijedi. Opet si mi se primakao ovaj kamion. Da. Vidi ovo mjesec je vidio, ne? Sunce je. A to sunce? To je sunce. Možda se blamiraš na video, znači ne mogu posle ga objaviti. Poseren ti se u video. Sad ću da ga objavim na video. Poseren, vidi auto snimi, snimi auto. Ne snimi auto, jel? Upali u ventilaciju nekom za ovaj prozor. Zamagli smo se. Nema. Ne razbirajem. Čuješ i ovoga? Promo. Mobil transport. Nova Vaš. Baš to da mi je auto, znači automatik i panoramski ekran. I to je to manje. Duvatiza. Ajde. Duvali tiza. Aj. Sonce zajdi pomrači se i ti jasna mjesečino zajdi ne vidio se. Ja ga moram preteći oći. Pali magnet. Nisam toliko cool. Inače sam dobro otpjevao, ovaj dio ćeš mi poslati ima. Da, rezat ću ti. Sad ti je zašto ne možemo pretičaš, ja snimam. Ima li što gore, bez kad neko otpjeva nešto preloše i onda te crnjači kako ga je dobro otpjeva.